Piti balai kilek barabar Jaintia bagi tinggi Jaintia mangla ai gi yellow card hangila assembly selection. Nin sade red card sindon hawar jaran para. National General Secretary Jong Kaseng NPP ubaderu simbut Menteri Rangba kajela uba Sniawbhalang Dhar haga katnyo trik yayong uloong bagi paidbah ka Jaintia Hills kin ai red card ya kalyang persya ka Voice of the People Party VPP haka election siya kayong dorbar tawan jong snem arajar arpupra. Pitip balai bagi VPP kak bagi let sa Jaintia Hills kadai namar bagi syaptiang yaki Jaintia namar bangila a yellow card yaki haka election MDC badang syudam bat ngin sa ai ru eki da ka red card haus nam arajar arpupra laong udhar habakren siya kinong thok kubor. Kilajan yo yellow card hakasi Hills ru kila job na baro ke arkundai tiri ki seat haka election MP Henry tangkhat nyo seat haka election ke HEDC. Kumta kalong kumba yo yellow card. Namar kani kim yo thia yo dem bat ki bun kam ha ki jingkran klem nong rim ula benram. Kani ka jingkran jong uba Sniawbhalang kalawan long hadien shisngi ba u president ka VPP uba Arden Miller Basayomon ula berngem ban ujor sa Election Commission of India ECI bakan pitngor bhaya ka Jaintia Hills haswa ka election siya kayong dorbar tawan jong stem arajar arpupra habakran ha ka jingalang paidbah hajuway ha West Jaintia Hills District. Man nag election kadang la kajong ka procedure. Point number 1. And point number 2 ni respect ya ka mandate jongi paidbah jongi. Mula job ke NBP kamud barang ni labor. Mud la job ke VPP ki labor. Ni respect ya ka mandate jongi paidbah ni. That is point number 1. Ya kata ngin le cha election commission barak khon. Election ra nang barak kai bade man le nun kaman hikai election commission. Ke Meghalaya kalau san po athletics nem tamta. Piti balai kilek barabar Jaintia bagi tinggi Jaintia mangla ai gi yellow card hangila assembly selection. Nin sade red card sindon hawar jaran para. Tawar chani rugla jan yellow card hi. Wach kasil ro nagi arkunda it ligi sit MP ki chobro arkunda sit nani arpupra sit. Mentang itu sang khanyo tu la dai kum yellow card hi ki na kata ka daw ki do thi abaro kia ke changken kumar. Simple kalau kum ni anda lagi beriu ki ting yap tingim. Kalau la dai kum ti bala disprit la kan kumar. Hak election ni karku mengajui habarok election ni bala lain. Untuk don di parti baong mana ada election kani election ke bom fair. Always ni respect ke mandate jong di paidbah ite. Kau ada kata kami ni. Naik paidbah kalau nang mathabot. Ke officer jong i barok la nang man conduct election, how to conduct. Giman kan patay pra de kata. Simple ringi ong subo mentan ha is kasil ki job kan yung kamu is unfair election. Ay miklung ta. Ngong respect ke mandate jong paidbah. The mudah kecakap job maki kadang unfair kecakap job fair which is totally wrong.